Šta je ovo? Ja hakiram Dorijana i onda on hakira mene, what the fuck je ovo bilo? Nakon svađe umjesto da bude slađe, nama još gore, what the fuck, vrati moj. Što da radimo sad? Šalim se ljudi malo, uglavnom pozdrav svima ljudi, Dinocok to ovdje i dobrodošli u novi video. Kao što možete vidjeti po naslovu videa, danas snimamo video koji niko u životu nije snimio, znači ne na Balkanu nego na svijetu ovo niko nije snimio, tako da snimamo 24 sata, smo zamijenili društvene mreže sa Dorijanom, znači on je danas u 10 ujutro već izbacio ovaj video, tako da obavezno pogledajte prvi link u deskripciji. A ja sam trenutno Dino iz budućnosti, samo da vam objasnim šta se desilo. Znači Dorijan i ja smo odlučili zamijeniti jedan cijeli dan naše društvene mreže, točnije Instagram i YouTube. Ja sam snimio klip za njegov kanal, on je snimio klip za moj kanal i svako je imao, da kažem, tuđe kanale u vlasništvu, znači ja sam imao kanal Dorijan, on je imao kanal Dinocok i tako Instagram profili. I rekli smo se između, znači da svako može postaviti bilo šta na taj kanal ili na taj Instagram profil, točnije story, tako da vi ćete u današnjem videu gledati dosta zanimljivih stvari. Znači bilo je i par youtubera reagiralo, samo ću vam to reći, tako da bacite svi like ako još uvijek niste, znači ajmo razvaliti ovaj klip sa lajkom. Znači evo, sačekat ću par sekundi, svi razvalite like i napišite komentare #Soctarmy. Eto, možda baš vi dobijete srce. Tako eto, hvala stvarno puno svima na podršci. Iako nas YouTube malo više zezao u zadnje vrijeme, ali nema veze, mi ostajemo najjači i idemo samo jako, tako da neću previše duljiti, prebacujemo se na Dinu iz prošlosti, to jest za vas iz sadašnjosti. I eto, ostavite svi like, prebacujemo se na video. Okej, dobro jutro svima, ne znam koliko dobro vidite, pošto je kod mene mrak, ali pozdrav svima ljudi. Dinocok to ovdje, samo da povećam svjetlinu da je vidite bolje. Dobrodošli ste u novi video, sine odu me oči. Dobrodošli u novi video, kao što vidite po naslovu današnjeg videa, danas ćemo, opet me ne vidite. Danas ćemo snimati, mijenjao sam društvene mreže na 24 sata, znači to sam snimao sa Dorijanom. Evo, ovo sad vidite na ovom kanalu, pošto eto, jučer ste vidjeli video na Dorijanovom kanalu, ako još uvijek niste, pogledajte, obvezno bit će link u deskripciji. Za početak odnosno svi bacite like ako želite još ovakvih videa, također se subscribe-ajte, znači u komentare spamajte, svi znamo šta, znači neću više govoriti, tako da svi to spamajte. Ko je like video nek napiše također hashtag jesam, tako da možete dobiti srce na komentare. Sad šta se točno desilo, znači mi smo zamijenili naše društvene mreže na 24 sata, znači Instagram i YouTube. Za početak idemo vidjeti reakciju ljudi na video, znači prošlo je otprilike 9 minuta sad evo od videa kako sam objavio na Dorijanom kanalu. Kao što vidite tu. Ne znam koliko je fokusirano, ali uglavnom da. Uglavnom ljudi moji, znači na Insta smo prvo ovo postavili. Sve je počelo od mog storija, vjerojatno znate vi koji ste vidjeli. Vi koji mi pratite znate na Instagramu, vi koji mi ne pratite jebi ga ne znate, zapratite me svi @Dinocokt. Onda je na Dorijanom profilu se ovo napisalo, znači lik me upravo blokirao. Iskreno ne znam šta bi vam rekao. I tu mene iskreno zanimaju komentari na mom profilu, ali to ćemo saznati tek za 24 sata, točnije. To će se sadati vjerojatno kod Dorijan na kanalu, tako da ne očekujem ništa dobro od Balkanaca, tako da znate svi kako znaju ljudi vrijeđati, tako da vjerojatno sam dobio i hejta, ali dobro, nema veze, ajmo dalje. Sljedeće što sam postavio na Dorijanov story je upravo ovaj tu story, znači, ne znam da li dobro vidite, ali napisao sam znači evo me i na Instagramu. To je ono čisto informativno da ljudi znaju da sam mu kao hakirao kanal, ali uglavnom to sa forom hakiranja i to što smo se kao posjeđali, to je samo bila fora za video, tako da ne morate odmah hejtat. Znači nije niti ništa fake, niti ništa slično, samo jebi ga, morali smo naći neki razlog kako bi snimili ovaj video, tako da nemojte se ljutiti na nas. Sljedeći story stavio sam, napisao sam znači video za 2 minute i stavio sam thumbnail. I trenutno zadnji story što se tiče Dorijanovog profila sam postavio, znači prvih 100 komentara dobio srce. I stavio sam swipe up link na video koji sam objavio. Evo, kao što možete vidjeti, znači tu je swipe up i tu sam postavio ovaj story, tako da. To je za sad to što se tiče storija. Evo još samo da provjerim ovako. Da vidite da sam pinao komentar, tako da ulazimo na kanal, ulazimo u video. Ok. Evo ga, kao što vidite, tu je pinan komentar. Samo da provjerimo. Znači da vam pokažem, da provjerimo. Evo ga, tu je pinan komentar, kao što vidite, fokus, what the fuck se dešava. Uglavnom da, svi koji niste odite na video, lajkajte komentar, lajkajte video i eto ga. To je bilo to za sad što se tiče promjene kanala. Inače, moramo ovako biti 24 sata sa društvenim mrežama promijenjeni, točnije moramo promijeniti mrežu na 24 sata, tako da kako bi meni sad prošlo barem malo onako vremena, idem se još malo naspavat. Pošto evo sad je trenutno 10 sati 25 minuta, onak stvarno mi se ne da čekat, plus što se nisam naspavao, znači spavao sam možda onako 6 sati. Tako da idemo se sad naspavat i eto javim vam se čim se probudim. Dobro jutro svima, evo probudio sam se, ima, sve koliko sati, 3 sata su. Sad me najviše zanimaju komentari na videu i Instagram profil, tako da čim se razbudim javim vam se. I da, zanimaju me poruke na Dorijanovom Instagramu, tako da ićemo i to provjeriti samo da se razbudim, tako da javim vam se čim se razbudim. Ok, znači ljudi, vjerovali ne, ja sam uspio ustati iz kreveta, znači kao što vidite i na meni, evo napokon sam se
da kažem, probudio. Trenutno je 17 sati i 4 minute, ne znam koliko dobro vidite, čekaj da samo fokusiram. Evo, mislim da dobro vidite, uglavnom da, 5 sati je, ne pitajte me ništa zašto sam tek sad se razbudio. To je kod mene sasvim normalno jer vikendom kad god spavam u ovoj tu sobi, znači gdje mi je kompjuter, onda znam stvarno onak spavat do 1-2 i onda se ono razbuđujem do 3-4 sata, tako da eto, upravo sam se razbudio, sad sam se istuširao, jeo i napokon sam spreman za nastavak klipa, tako da mi ćemo se sad prebaciti na kompjuter, znači kao što vidite tu sam na Dorjanovom kanalu, znači tu su svi njegovi klipovi. I sad, ajde, ove ostale klipove koje on uploadao, to nećemo gledati, nego nas zanima ovaj današnji video koji smo uploadali, znači ovaj tu klip. Idemo pogledati neke komentare, iskreno to me dosta zanima, tako da idemo stavljati srca. Inače da, također prije ovog snimanja sam mislio dao srca, doslovno ima mislim 400-500 komentara na klipu i prvih možda 200-300 sam ostavio srce, tako da ono, šta god ste pisali dobili ste srce, znači ono, neki su pisali fake, neki su pisali #CockedArmy, neki su pisali DorianArmy i njima sam isto dao srce, tako da eto. Ali ostavit ćemo te komentare, idemo vidjeti nove komentare, znači Marija Rodić je prije 4 minuta komentirala CockedArmy, tako da tu obavezno ostavljamo srce, ajmo dalje vidjeti, Petar je 9, ok, ne znam zašto 9, ali dobro. Dislikat ću te 100 puta, nemoj biti bea pa da krajaš tuđe kanale. Ok, evo ti srce, brate, šta ti kažem, ajmo dalje. Evo, kao što sam vidio, neki su govorili fake, ali iskreno ne razumijem zašto ljudi neki pišu fake. Doslovno imam osjećaj da pola ljudi koji napišu fake da ne znaju ni značenje šta znači fake. Mislim, ok, kužim neke komentare koji su napisali fake jer ono kao, ajde, nisam ga haki, nego ono, zamijenili smo se na 24 sata za kanale, pa onda možda misli za to fake, ali neki su i pisali stvarno neke glupe komentare, tako da ajmo pročitati šta ima. Ok, 100% je prank, dobro, idemo srce ostaviti, fake, evo isto srce, koliko fake sigurno bi Dorian tebe hakirao, ali ne ti njega jer si ti popularni, WTF, ok, evo i tebi srce, uglavnom da, ovdje vidite da sam već i dao srce, tako da ajmo dalje, kaže lik fake drama, ne budite naivni, uglavnom da, ne znam zašto je ovo malo ispalo kao da je bila drama, mislim ok, kužim zato što sam stavio onaj story kao da me Dorian nervira, vjerojatno se zbog toga misli da je fake drama ili drama. Ali ljudi, rekao sam, znači ja na svom kanalu ne želim imati dramu, ne želim imati takav sadržaj, niti želim da mi se kanal, da kažem, odnosi na drama, tako da kužite me što ću reći, znači drame neće biti, niti ikad želim drame na svom kanalu, tako da eto, ali eto, ostavimo srce na komentar. Ok, je napisao hehehe, ovaj haha, dobro, i sam znaš da je fake, ok, evo i tebi srce nije mogao ljepše nacrtati i to je rekao video, ok, evo i srce, preglup si, hvala ti puno brate moj srce, Dino samo da znaš ovo je treći kanal Dorian, ok, evo, srce, koliko fake, srce, CockedArmy, jadan si, CockedArmy, veliki pozdrav cijelu moju CockedArmy, znači hvala vam stvarno puno svima koji ste pisali. E da, također što sam zaboravio vam pokazati je story koji sam stavio, inače imat ćete tu sa strane. Stavio sam da me svi zapratite pošto dosta vas je pisalo kao vratimo kanal, vratimo Instagram. I onda sam rekao sebi zašto ne bi na primjer stavio story da zapratite ljudi na Instagram i kao fazonu da bi mu mogao vratiti YouTube kanal i Instagram profil zbog vas. Naravno ako me followate, tako da evo sa strane ću vam pustiti taj story. Ok ljudi, pošto dosta vas žele da ja Dorianu vratim Instagram i YouTube kanal, razmišljao sam malo o tome i ako me dosta vas zaprati na moj Instagram profil @DinoCocked, time ćete ovdje ime. Ako me dosta vas zaprati, možda još i razmislim da mu do sutra vratim profile, tako da eto, vidjet ćemo, do vas će. Vidjeli ste story, znači sad je trenutno 5:12, sad je 5 sati i 12 minuta, tako da sačekat ćemo 7 sati kad će Dorian objaviti video na mom kanalu. I onda me također zanimaju reakcije ljudi. Vjerojatno ćemo također na mom kanalu ovako odraditi da pinamo njegov komentar s njegovog kanala. Tako da idemo čekati 7 sati da vidimo šta će to Dorian objaviti na mom kanalu. Ok ljudi, evo nas kao što vidite na mom kanalu, točni na mom videu. Znači ovaj video je Dorian objavio prije evo 20 minuta, znači kao što vidite 7:20 je trenutno. Sad ćemo vidjeti kakve komentare Dorian dobio na videu, znači već ima 140 komentara. Tako da nećemo duljiti, idemo vidjeti te komentare. Evo za početak, ja sam Dorianovog kanala komentirao. Znači Dorian i Kruna. Ja sad trenutno ne smijem ovaj komentar lajkat, htio bi ga lajkat, ali ne smijem ga lajkat pošto kao što vidite sad sam na svom kanalu i ne smijem ga staviti srca. Znači ova sva srca što vidite što su zadata, kako da kažem, što ste dobili srca, to je sve Dorian zadao, tako da ja to ne smijem sad dirati jer ono 24 sata ne smijem koristiti svoj kanal, tako da trenutno sam samo u svom klipu kako bi vidio komentare, tako da ajmo ovako, nisam ušao preko Dorianovog kanala, ali najve veze, nije to bitno, nećemo stavljati srca, to je Dorianov posao, ajmo vidjeti komentare. Znači ovako, prvi komentar je postao Kiss, kaže svaki like pišem Dino Cocked, jedan Dino Cocked, ok, ima 14 komentara, lik nije napisao još 13 puta, nema veze. Onda Lota kaže ja iskreno mislim da je sve fake, ali CockedArmy. Inače da, ne znam zašto ljudi sve misle da je fake, točnije, to sam objasnio malo prije kad sam pričao. Malo je fake, preširok pojam da bi se rekao da je fake, pošto ovo je, kako da kažem, mi smo zamijenili jednostavno mreže na 24 sata, a nismo htjeli odmah vam odati šta snijamo jer onak bilo bi glupo i pola vas ne bi htjelo vjerojatno kasnije gledati klip. I da vidješ šta ste pisali, znači 440 je like, ok, za svaki like pišem osveta, ne moraš mi dati srce, Dorian mu dao srce, to je to. DorianArmy, CockedArmy, veliki pozdrav sve CockedArmy, obožavam vas ljudi. Evo, i sam znaš da je fake drama, doslovno ne kužim zašto ljudi misle da je drama, mislim jesam stavio onaj čudan story kao Dorian me nervira, ali ne kužim zašto ljudi misle da je drama, još da je fake drama, znači ono WTF, tako da već sam rekao drame ne mislim raditi na kanalu i ne volim taj sadržaj, tako da
toga neće ni biti na kanalu, ajmo dalje, znači, mrzim te Dorian, ok, what the fuck, Knežević Sokt Army, svaki like stvarno napišite Sokt Army, what the fuck, ljudi šta je ovo, ja ne kontam ovo šta piše, nema veze. Ok, Marko Games kaže, Dorian, zašto ste se pozdravili, vi ste bili najbolji prijatelji, Dorian mi je najbolji youtuber. Brate, sutra ćeš sve saznat u klipu, točnije danas kad gledaš ovaj video, tako da nadam se da gledaš ovaj klip, ako gledaš komentiraj slobodno i vi svi komentirajte klip ako ste došli do ovog dijela. Dinom Dorian kanalu rekao 19 klip, haha, naravno da je fake. Pa rekao sam u svom klipu 19.00, jer kao u fazonu ja ću objaviti na ovaj kanal, ne onaj kanal klip, kao kužiš ono, razumiješ me što sam htio reći. Krajina, Knežević Army, Dorian, govno, what the fuck, Sokt Army, treći sam Sokt Army, uglavnom da. Kao što vidite, Dorian je većinu komentara ostavio srce, tako sam ja na njegovom kanalu, vidjeli ste. To smo napravili kako ljudi ne bi skužili točno što radimo, zato što onak, vidjeli smo i čak i ove koji su pisali fake, na primjer. Te smo komentare isto da kažem srcovali, tako da eto. E sad, kad ste vidjeli neke komentare sa mog klipa, evo iskreno hvala svima koji ste ostavili komentare, hvala svima koji ste se zabrinuli, ali nemate razloga jer ono, Dorian i ja smo stvarno super prijatelji i drago mi je što imam takvog prijatelja na YouTubeu i što smo uspjeli ovako dobar klip snimiti, pošto mislim da ovo niko nije na Balkanu, točnije ne Balkanu, nego mislim da niko na svijetu čak nije snimio, tako da mislim da vam se svidjela ideja, točnije meni Dorian se super svidjela, tako da se nadamo da se i vama svidjela. A sad ćemo još pogledat par vaših poruka sa Instagrama što ste odgovarali na naše storije. Kaže Ričko, vraćaj kanal Pederu 1. What the fuck, okej. Da idemo dalje. Daj, nemoj mu vraćati, ostavi sebi sve profile. Okej, ovaj brat Luka je rekao da ostavim sebi sve profile, tako da Luka, hvala ti puno, veliko za tebe. Dalje imamo Nikolu što kaže pičko. Brate, uvrijedi si me užasno, ne znam šta bi sad rekao, majke mi. Ubit ću se, doslovno ću se ubiti, znači sam rekao sam pička. Šali se uglavnom Nikola, veliki pozdrav za tebe također, eto brate, neki su vrijeđali, a šta da im radim. Dalje imamo Dante Bujaš koji kaže da bilo kako ti skupljaš followere. Brate, skupljam followere koji svaki drugi youtuber, what the fuck, ne kontam, ali dobro, ajmo dalje. Onda imamo također neke youtubere ovdje, znači i youtuberi su se javljali. Prvi se javio Vanja Vučković, pozdrav tebe brate moj, kaže jel ovo neka zajebancija? Brate, ne znam šta ti kažem, vidit ćeš sve na našim kanalima. Nadam se da gledaš ovaj video, veliki pozdrav za tebe. Onda se javila Sara, to jest Sareza, koja je odgovorila na story i pitala ček je to ozbiljno ili neki troll. I onda sam napisao, a meni je ozbiljno, a on možda trolla ne znam. I onda je ona odgovorila, ja mislim da je troll. I onda sam ja napisao možda nemam pojma, tako da veliki pozdrav za Sarezu. Onda se također i brat Iđo javio, a Iđo je napisao koji točnije koji kurac. I tu sam mu napisao radimo sprdnju malo jer sutra snimamo do 6 sata smo zamijenili društvene mreže. On će izbaciti na ovom kanalu klip, ja na njegovom. I malo po Insta story stavljati eto, ja vidio da nitko nije mijenjao društvene mreže pa rekao što da ne. Čak nitko ni u svijetu koliko sam vidio. Znači da, stvarno niko nije ni u svijetu snimao ovakav klip, tako da baš svi like što uvijek niste. Iđo je tu napisao cool i smajlić koji se smije, tako da Iđo hvala ti puno i veliki pozdrav za tebe. I tu sam još poslao prva i zadnja, vjerojatno moja kreativna ideja, tako da eto ga, to su bili neki youtuberi, a mi ćemo sad pogledati još par komentara. Andreja je napisao samo ucjenjuješ, treba da te je sramota, ako je prank sramota jednog i drugog. Dorian je sram nas bilo, brate, što snimam ovaj klip, stvarno ne znam šta bi rekao. Onda Lazar kaže ako su blokirao ovaj profil od Dino Cog profila onda ga ne možeš tagovati fake. Ok, veliki pozdrav Lazara, Lazar je provalio da se nisam blokirala između, tako da IQ 200, brate, IQ 200. Onda imamo još jednog Lazara koji je napisao PXK. Dino, ti si apsolutno raspala pička i najveća dola na svijetu koja ne znam za šalu. Nije mi jasno kako si hakirao kad si toliko glup. Ja ne mogu vjerovat šta likovi pišu, ali eto, pozdrav za tebe. I jedini koji je pogodio, ili jedina, nisam sad siguran, znači jedini lik koji je pogodio je bio Kramar Donja crta 12 i on je napisao jel radite možda mijenjamo Instagram i YouTube profila 24 sata. Znači to je jedina osoba koja je pogodila šta mi snimamo, tako da za tebe ide veliki specijalan pozdrav, hvala ti puno što si odgovorio i eto, ti si provalio ili provalila šta se desilo, tako da još jedno veliki pozdrav tebe. I za kraj ljudi imamo još dva storija koja sam sad postio, točnije prije neki pola sata, evo ovoj storiji prije 26 minuta. Evo kao što vidite, znači volim Brta najviše i svi sub, znači tu je swipe up link na moj kanal, tako da to je predzadnji story. I zadnji story sam stavio čisto crnu sliku, ne znam da li dobro vidite, Dino Cog out. To je Dorian ništa rekao da će staviti, tako da to je vjerojatno sad i na mom storiju, točnije na Instagramu @DinoCog. I eto ga, to je bilo to uglavnom. Ja se stvarno nadam da ste vi uživali u ovom videu, zapravo ajde ovako. Idemo staviti story za kraj, pošto vidim da je Dorian stavio, sad ću se prebaciti na svoj. Ok, znači ljudi, evo me, vratio sam se na svoj Instagram. Tako da sutra izlazi u 19.00 jedan od najjačih videa na kanalu, definitivno, znači ovo niko u životu nije snimio na svijetu, tako da vidimo se sutra u 7 sati na Dino Cog kanalu. Stavljamo story i to je to. I eto ga ljudi, to je bilo to od ovog videa, znači ja se stvarno nadam da ste vi uživali. Bio je dosta ovo velik izazov i za mene sa Dorianom, vjerujem, i to je bilo malo onako komplicirano. Točnije nije bilo komplicirano, ali bilo je da kažem dosta zbunjujuće, tako da eto, vjerujem da je i za vas bilo zbunjujuće dosta, tako da eto ga, to je bilo to. Ako ste uživali, ostavite like, share, subscribe, a mi se vidimo u narednom videu. Pozdrav!